Hojik irang sahi ma helaba irang si thokhraba matung sida asuk wana leireba matam sida khanghoudana haitare tangka tha amani sida koigi paisa namdana paisa khaibagi kenose yamna organize form da sangsilakpa ubasidagi masina maram oidana all walks of life Indian community waigara adagi professional koigi health service ki waigara ma waigara mayam se pura haite thabak se tawong lapang khang taba tumum chabang khang taba kenu mayam se si lakpasi matang sida koina public ta laiba mong si ki situation se karino lairi se aduga law enforcing department police ki side gi masigi se kamaina koina manage tawrigi haidu khangna bai tamukta public ta khanghaning badagi mayam bo koina sigi kenu se tawjabani mayam khagirangoni extortion paisa khaiba khotpagi se matam khara di farame adum pura lepe habidina te adum tawi adu husik khangokdana recent kenu sida tokhlei basidi mamangda tawhidriya basidi ado yamna organize oiba mongda tawreba husiki kenu se aduna husik yengo husiki kenu sina soktaba sector si yaudre oza dagi local elected kenu dagi adagi loi baksoe satra community kanagi kenu sing se private sector public sector loi na soe business aduna masi mayam sina tawbosina yamna sawba impact ama akoigi maroina manipur valley sida leire uji haine hujik se nungti gi dum tari bom langjalame numai kapsalame adagi mi phara pugre makong kapamme adu kapamme sigi se khoidi chi thoba kanda da khangayaba bom langjalame mayam wakat me mifam phamme ko kari maram gi kamai tor manoi do haita paisa gi demand ga mari leina ba haita oiler ba adu dai gi colleague na ngasai jo high grip do public sing da hujikti matam ama akoi madu yore ba keno da hujikta lakpa keno sing che akoi thengnamina se ba sumaina lakpa keno sing se extortion ge threat demand lakpa sing se akoi thengnamina si masigi thengnamina bagi keno se achieve to bose akoi public tagi support public na koi ga support pira ba kanda da basi akoi gi law enforcing department agency na yamna line to bungam gane na khalle pau phangdadi yade pau bibiyo haibani da koina haibani lotna thambi gano haiba any keno ma thopa kanda kapa mega dege pha khrega keno tawrega akoina investigation tawruba kanda di hekta keno ga mari leina rame ba aduna khulai jam honge maru ju honge grene ju honge singnaba lae khoidi irangi matang irangi keno sida logriba khulai sing do logriba ammunition sing keno sing do sigi extortion sidai sida intimidate to the season abra haibagi singnaba lae ha aduna hujiksu phadam nate mi phari akoi kan every angle dagi examine tawri aduna hujik akoi gi aigi colleague na hari do yamna organize oiba mongda sigi network se yamna fajana organize oiba kharaga number pok to fajana season raga masigi keno si chathabra haibse akoi madugi keno rom da khalla eba aduna madugu bagi keno do tawpa kanda masi akoi central agency na madu investigation tawno ba koi thorang lei soina ki tawbani yamna ruba phibam da la eb adagi ai no jai jab do kulai mun girba me amse sida season bra haib ke koi chingna ba lei kapsel liba kochel liba me amse aduna hujiki keno se sigi extortion adagi intimidation tingba khopagi sida aigi keno na sohai kare koi crack team seme district kudingi overall supervision se koi DGPLO lei then next to him koi gi zonal IG DIG sing lei aduna whenever public tani ko ain hajari se media ke through dani public tani hajari se sumaina karigumba isada karigumba keno ma lakta radi confidential oiba keno sing sida koi da share to biyo madu share to we haidana kanamta na aduna hairapani adana hairapani haikadok na te mayam na sigi keno sek lakpa kan madugi keno do khara lepkadara na khalle aduna mayam gi keno do information do phangdradi haita koina torbu yade tawbu sungam de koina adagi aduna tabida amuksu
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯪꯒꯥꯔꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯣ ꯁꯤꯅ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯚꯔꯗꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯪꯒꯥꯔꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯗ एक्सटोर्शन की इन्वेस्टिगेशन लाप देन सुबह कंप्लेन लाप इज अ सम शॉर्ट फॉर्म ऑफ कई हाइतारे यामना एग्रेवेटेड फॉर्म दी नतबा एक्सटोर्शन का हाइफेसु मानब कनो से लाए मोरल पोलिसिंग से अदुना सिगी मोरल पोलिसिंग सिसु सपोर्ट तौबिगनु लॉ रूल ऑफ द लॉ हाइबन लाइरिबो अथॉरिटी सिंगसिदा मतम चाना मौंग ताना पब्लिक की ग्रीवांसेस सिंग प्रॉब्लम सिंग लेबतो तौबियोबा तंबियोबा अदुई मतुगिना अथॉरिटी ना मखा ताबा तुम एक्शन लौगने अदुना हुजी हुजी लाइरिबो सिंग से अखोई तौदे हाबा नते तौई सिक्योरिटी मेजर से हुजी के एक्सटोर्शन की दमकता पर्टिकुलरली एक्सटोर्शन से अखोई काउंटर तौनबा अखोई टीम सेमी टीम सिगी मरुइना टीम सिगी फजना फंक्शन तौरपा मतमदा पब्लिक की सपोर्ट संगी पब्लिक की मतें याउदना दिसी ओइफोफे गमो अदो मी फादबसु नते अखोई फाइ मी फाबसिंग अखोइना एग्जामिन तौरी इन्वेस्टिगेशन तौरी अदो अदुना ने इन इन्वेस्टिगेशन दा फंगक केनो दने खाइतें इनडायरेक्टली मयाम दा हाइरिसी ओगरि यामनो ऑर्गेनाइज होइना तौवे केनो से खरा अखोइगी को वांगबा कांगबु यावरे बसिदा अदुगा सिदेस दा फील्ड दा एग्जीक्यूट तौरी कांगबु सिंगिदी जस्ट पॉन केनो ngakta अदुना हुजिकी सिमा लैरे अदुना हुजिकी मयामना वारिसे एक्सटोर्शन चथरिसे नेशनल हाईवे एनी सिदनी नेशनल हाईवे एनी सिगी सिक्योरिटी अखोई मतिक चाना मेजर लोकल लगा लैरे